हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ बर्तमान आम हिंदोल अच्छु आम फैमिली बंधु मिलन गोटे होती सब बंधा आई साराणी गोटे खुशी भोजी करा सब पुणे बंधा भोजी रंधा हो ये भाज आमर जड़े एडे काकरा करुती ताकू कि जगिकी पुणी जड़े भेणे आमर अस्ति मिसिक करुती से भाई आमर रोसई मामू बजती एटे रोसई बर्तमान स्टार्ट हो तेल कड़ई काकरा बन सारे आमर ये आउ जन भाई आसले गौतम भाई चल जीती এটা সোম ভাই কি সোম 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 হাই করে দিও 11টা বাজে 2টা ভিতরে ফোন পৌঁছি এই মনে হয় বইছে জিপিআইপি পড়ে সমস্ত আই গটা বন্ধ করে আমার 2টা ভিতরে ফোন এনে কা গাড়ি নেব भोजी भात सब आयोजन हो जाऊँगी सब चली भात भात हो सारा एटा भात बसे ना डाली फाली सब जड़े जड़े बंधु आसुच्चे आम आड़े बोली रोसई कर हाँ कर काकराड़ा बेसी नालिया हो गला सी कि आओ ठीक है से जानी मामू मैंने काकरा छाड़े कड़ाई ठीक अच्छे काकरा आम घर बारियाड़ सब बस क्रिकेट खेलु क्रिकेट खेलु कि खेलु न आम घर बारियाड़ रोसई बर्तमान मामू जड़े कर के तुम रोसई कर काकड़ा छाणी पारनी आउनी ना मामू मैंने कर काकड़ा सब यूट्यूब छाड़ा खाई भल ना तरकारी हो सारे तरकारी टी आड़े देल स्पेशल पूरा तरकारी गोटे बाबरे गोटे खटा होटा कौन এইটা ডালি ডালি পুরা পুরা চিকেন ঝোল পুরা ডালি পুরা হয়েছে পরিষ্কার কি স্পেশাল আইটম গোটে করা হয়েছে ডালি খটা তরকারি ভাত सब हम आ काकरा हो पापड़ फापड़ सब आना है छणा हम बर्तमान पापड़ छाणा स्टार्ट है पापड़ भी आमर अशांति दिए आइले भारी नमस्कार भाई ने भी आइले ये गोटे हाँ लमई आम भाणी जन आइले भारी हाई करदेले नेदी ये तेलेट क्या हाँ सकाल था तेलेट क्या ए तेलेट क्या गलु ए तेलेट क्या गलु आउ ए तेलेट क्या गल सकाल था खरा रे कहनी ए खरा रे आई कि आज गोटे खुशी रे समस्त एंजॉय करते आम घरे भोजी भात करी समस्त को डाक बंधु मिलन करा
କେତେବେଳେ ଶୋଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ଆଉ ବେଣେଇ ଦେ ହଇ ତ ପିଲା ସବୁ ଆଇଲାନି ଏଠି ନାତିଆ ଆସ ଆସ ଭାଇ କେ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି କେହି ଆଉ ତାକୁ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି କେହି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି କେହି ଆଉ କେଲା ମାସ କେତେ ଲୋକ ବାବରେ କି ଗରମ ହଉଛି ଘର ଦେଖିକି ବି ତଣ୍ଟିରେ ଡାକିବ ତଣ୍ଟିରେ ଡାକିବ ତଣ୍ଟିରେ କାକିବ ସେ ସେଇ ଗାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ରେ ସେଇ ଗାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଇଆଡ଼ୁ ଇଏ ଆମ ବଡ଼ ଦିଦି କଟକରୁ ଆଇ ଦିଦି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କି ଆମ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି କି କଥା ହଉଛି କାହା ହାତରେ ଦହି ପାଣି ପିଇଲେ ପୁଣି ଖାଇବେ ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆମେ ଖାଆନ୍ତା ଛୁଆମାନେ ଆଗ ଆମର ଖାଇଦେବେ ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବା ପଡ଼ିବ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମିଳନରେ ମୋ ନାନୀ ମାନେ ଦେଖ କେତେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ପୁରା ହେଲା କି ଆଇକି ସେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ହସିଦେଲ ଟିକେ ହସି ଦିଅ ଟିକେ କେମିତି ହସୁଛନ୍ତି ଦେଖ କେମିତି ଯାହା ଗୋଟେ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଖୁସି ହଉଛି ସେ ପୁରା ହସି ହସି ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମିନା ନମସ୍କାର ସେ 8 ବୋଲି ପାଇକ ସେରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଭଣଜା ଲେପଡ଼ ଟିକେ ଆସ 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 ଲେପଡ଼ ଆସ ଆସ ଟିକେ ଆଇବନି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଲୁ କିଲୋ ମିନି ଆଉ ଥରେ କହିଦେ ଆସ ଭଣଜା ଆସ ଟିକେ ସିଏ ଆଉନାହାନ୍ତି ନାଚ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆମର ଜଣେ ଆଇ ଆଇଥିବାରି ଆମର ତମ ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି ଆଇ ନାଁ କ'ଣ ଦି ବନାଳୀପୁର ଆଇ ଆଇ ମନେ ପଡ଼ୁନି ତମ ନାଁଟା ହଁ ଅସ୍କରା ଆଇ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଆଉ ନା ହଁ ଆଉ କିରା କୁହ ଆଉ ପଦେ କୁହ ରହୁନା ଆଉ ନା ମନେ ପଡ଼ୁନି ଆଉ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭେଣେଇ ବେଷ୍ଟ ଭେଣେଇ ଆମର ପୁରା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପରିକା ହେଲା ହାଇ କରିଦିଅ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ସବୁଠୁ ଭେଣେଇ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆଧାରର ଭେଣେଇ ଆମର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶି ଯାଉଛି ଏ ଘରକୁ ପାଛୁଡ଼ି ନିଅ ଘରକୁ ନିଅ ଡାକିକି ଯେ ଭେଣେଇ କିରା ପିଇବେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି କି ଦହି ପାଣି କି ଥଣ୍ଡା ନାନୀ ଆଇନାହାନ୍ତି ଏ କାଇଲେ ଜଣେ ନାନୀ ଆଇନି ଖରା ଏକେ ଆଇଲେ କିରା ଥଣ୍ଡା ପିଇଲେ
ଏମିତି ଆଉ ଜଣେ ନାନୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ନାହିଁ। ଖେଳ ଖାଲି ଦୁଇ ଶହ ଯାକ ପଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆଉକିରେ ଖାଇବ ଆଉକିରେ ତ ଭାଇ ତୋର ଦିଅ କ'ଣ ପିଠା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଆଜି ଆଉ ଖାଇବେନି କିଛି ହେଲା ଖାଇ କରିଦେଲ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଆଉ মাজা মাজা মাজା ବି ଲେ ପାଣି ଟିକେ ନହେଲେ କରୁନ ଆଜ୍ଞା କଥା ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁଟା ମନା କରିଦେଇ ଦିଅନି ସାଦା ପାଣି ତା ପୁଣି ସୁଟ୍ ନ କଲେ ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ତାର ପିଅନି ଦିଅନି କିଛି ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଉଛି ନା। ଚାଖିଲୁ ଭଲ ହେଇଛି ଖାଇବା ଭଲ ହେଇଛି ପୁରା ଭଲ ହେଇଛି ଖାଇନ ତ